अरे सॉरी बाबा। कोई अफा मशान करके जो ताला तुम खाली पी मुझे मारोगे, जेल जाओगे और वो मैं कहना फा मैं नहीं ने फा इतना कसुरा है। वैसे अगर मुझे मानेंगे हां नहीं तेरा कसुरा है किसे ने, लेकिन मुझे माने के बिन जानू बेफे में जाएगा। तुम्हें बोलने की बीमारी है क्या? कि रुकमा कुछ तुम वो छोड़ो। ए कुंगा को देखा चा कुनी का को चारा मुने तो कुमा छे चामा ये सोलंगा बारामा हैं लक्ष्मी को नहीं kana ba warla le waringa chane sombi blaga domi ni ma bla bena kambele ga no guru anaisha अरे हम इतने इम्पोर्टेंट मिशन पे जा रहे हैं। age re nana ka tune ko ka sone ka fembele gele ma andi nwa to ko do one to ko le kwa sha गुरु ne guru de o foju ko ni be ni guru inye sisili अरे जैसे सुपरमैन के कॉस्ट्यूम में ali bani jugu bo ni so ga di do ni superman yere ka fari ga gelu ka place ni do bla wala sai ba lo ka ko ma ni ma ngondo करते हो ना नहाते हो। idi yele idashi didi alo ko lukuma tola तुम क्या हो? ibada mulo तुम पे egrile di do ne ba fi ma de ko egrile ma egrile ngo ko de bitai mai egrile तू पागल awa है, nana जिसे ni उठाना guru वो ya पागल है। अरे पागल मैं ko नहीं ibna fadalo de पागल mina तो ya छोटू है, he देवदास ku be de जैसे। fato ko इसलिए उसकी ya ku फैमिली ko ने ko ना उसे chuti यहाँ re ला कर fato रखा है। खुद तो aka उसे ga अकेला mau छोड़कर be de अमेरिका में atwe सेटल हो गए। और mau पता है ya डॉक्टर को atwe क्या बोला? ka bla कि ka वो पागल mo si है। mo ko tala अब अगर उसकी ko do मदद to नहीं le की ko ना, ko तो वो fato सच में पागल हो gane जाएगा। ya deme ka deme fa kira mai mena हमें ni बचाना amina होगा। le mina de tutu nyede ni be ka war mai men be de mara ka war msen chama mara ये तो kana चिल्लर du है। maya हाँ, kon be war msen de एक जोक सुनेगा? रहने दे चिल्लर कितना ये लोग लोग आई का कहीं का war msen में वैसे ना तुम्हें हाँ। डिशुम डिशुम भी करना पड़ेगा। कितना खेलेगा भी दे पर चोट मैं नहीं भी प्लान लग नहीं ना सकती खेले है। भी दे कब से आगे भी जोगी अगर है डांसिंग होता तो किसी जैक्सन के पास जाती। वो कोकोता बाला और इसलिए ना तुम्हारे पास कोकोता आना चोको पड़ा। फी क्योंकि ये तुम भी हो ये ना दौला एक इबा के था विलेन। वो akan no guru ba nye do ka kongono ibini di yere bla gere gere la ngono nunu besigile me ubi ka silima la je silima me mo fo kuma do la ha ani filmu paisa ne filmu de ubi ka min fle je pana ka wuli acteur bole filmu na sa o bena ni guru yere de do olu fene ka tegala fola ke joni o filmu kuma gai रिश्ते में तो हम तुम्हारे ko me se ka ki fai sabula mbogo ntoko shansha mami ndo ne blaga ni jua nga egala ngolo ale tena joni o di shansha go o guru de ko joni chintu ne blaga kana chintu de ne joni chintu छोटू कहाँ है? ko chintu fle sigle ye chintu e kungo soro ए छोटू ko na चल nga मेरे da साथ। kungo चलना छोटू, चल। aisha ere duna je o di chintu e go yi चल। ni de chintu e chokoro bani तुम शादी kwenye muso soro ye chintu e bina muso furu kwenye ne se fulu e bina muso furu o kwenye muso jabadi ne mezo ne retrati ko kuma do la ne bika ta fani ni na nyana maya don du go ma fo ye kai ko mi ko nya yo so ko ya ne do sababu ka cha nyana maya la de ni na ga da kura yere ne ne nyana maya la जाने क्या सर ये हुआ है kuma cha mama ni ga be du su ma yoro de ni मुझको do so na na tu nyana maya la किसी ने किया है। कहाँ जा रहा है बेटा? nde kanata शादी ijo होने ni तक maria तो si रुक bilibili जाता। ukakinyana तुझको ठीक से ika ko thank bela you भी jele नहीं ne wala बोला। sai ka sa Allah ka luko nyumana wati mina ne mako bi किसी jele शायर ne की ne गजल ne ba fi mako Allah जो so दे रूह को सुकून के ja पल yele bade कोई bayi मुझको यूं मिला है yele do bone ka amina ai do bo ma toro la ai ni ne yele ko ngade gugo ko jale se ka de ma ai ko yi की सहर या सर्द में दोपहर कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर
इसने इन सबको किडनैप किया। akai ni bede mina bane blata नहीं। ko ma ne blaga domine बल्कि इनकी ai मदद ka bu de me dolonde बाप ni को bede किसका ni ne ba कन्यादान मैं अभी तक नहीं कर ne afade पर तुम देखना ma deselo इन amul le सबका fara ni कन्यादान ba wari करके wari छोड़ sura ba दिया। dola wala se ka munu ma se ka furuke ne de do to ka sha afade kuma na ne ba baba alani aisha kan amala deli aka si jan soro Allah soro na duma ti me dala eni nya na ye gbe ta ego ala so te kono jele yele oboyira tabulu oboyira ke wale oboyira कोई रात का तारा करता हो जाला वैसे aw nyina na anga soro na anga nu go so वो शहर bita temenengo ika toro ika nyani ika dugu hali dunu akadne anga je ku kla ko masenga sababu nyuma ga mbele jele वो सिखा रहा ko masenga ni naduma ime dala जैसे बारिश कर देता या मरहम दर्द पर कोई मुझको यूं मिला है जैसे abe ka yele baba ko ta ningere ni soji apa kata mo kuno ke munu madika या सर्द में दोपहर मारी ने yere ti कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर ओ भैया ko ne balmao शादी आज है हाँ? ko biye ko nyo yere biye ni soji ide kama ko kangoi ko damne do ko de ko de ni ko nu sababu da mashi amani mashi ga ko ni ga shefla oh aiwa atinyo go nindi bala ni nyana maya do आता ये चेहरा do bi senga kanyani ma woro ga era nu ga lafiya ko sonja जाने छुपाता क्या दिल का समझ kanyana maya ge makari ka ke jigi yayi ka ke mauye औरों ka kila ga famu ga fo ko je kunyi wati de ko wan so ne no ma वो धूप eske femu me mulo ne na seka limbege ya ninga wati fitini ni yanje चोट au me senga do ye ka toro do ye ka nyani do ye मुझे हो रहा jani femi mando ye aka chala ode mine ni ye koi है इरादा तेरा binyana ma ke mo ni bi minge ka ke masengo so मैं परिंदा au ye dugoro so au ye tayoro so anga nyana ma ala उड़ा जो दर बदर ni aisha na ka baba yi मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर ha guru ni da bani bane aisha daga luguru ne dina na ye fe daga nyana ma ala ba se be mina nyalo mariya ji se bani mulo je जैसे बंजारे eh को घर जैसे बंजारे को घर जैसे बंजारे को घर दो प्यार करने ko ma fe ka ga luguru ka ba ko ये खुद ka se be mala ko ma fla kera nyo fe शादी ना बिल्कुल ka be ka ba ko ma ba we अजीब अजीब ko do e do ngela bay पहली बारिश में मोर ko do e re kara ki badi aka o de so ma ka luguru ko na de हवा की तरह उड़ना oh dowla firifiri nu ko bala neju ko bala me adama den ciyano nyini ko nudla ku nye ko ni fene ma bado isa ko पता पड़े कौन है ये छरी ka nye be समंदर jena के नीचे की aga दुनिया famali tu ko na देखना ka ko आगे nyana तो ere मामला ni और सीरियस होता है जनाब ka bi fika to ka nyana ma yele ma afe mami nga nyana ma ciyene nu लाइफ किसी की जान बचाना ha ko guru ka bi fika do किसी kisi की ko जान बचाना o kuma ndo na guru lawo abi fika do ka nyana ma